veliki pozdrav svima, The Best Hulk je tu. Evo jedan klip, zaboravio sam objaviti na Instagramu, ali i bude. Još ga neću izbaciti na YouTube jer ga moram malo urediti. Tako da, ajde da ja ne duljim, da krenemo na mojim stvarima za YouTube koje ja koristim. Samo ovo, tako. Znači, kao što vidite u gornjem ćošku, u desnom, piše sve za YouTube. To je ovo. Evo, tu su moje stvari za YouTube koje ja koristim za snimanje. Znači, Do Screen Recorder, to vam služi za snimanje, kao što vidite. Evo ovdje imate i live, i screenshot, i postavke. Evo ja snimam ovako, onda 60 fps-a, 12 video kvaliteti, kao ovaj mbps, vada megasekund, kako, ne. Onda imate tu svašta, nešto, imate kameru, screenshot, onda gift recorder i bla bla bla, jezik i tako dalje. I kao što vidite, ja preko toga snimam, kao vidite u ovom tu ćošku ja imam ovo, samo malo dok se malo pomakne. Evo ga vidite, ja kad to stisnem, ovdje pauziram video, ovdje spremam i ovdje su postavke gdje ovaj kamera. Evo, to je Do Screen Recorder. Ja ću vam za sve ostaviti link u deskripciji. Onda sljedeći je KineMaster. KineMaster služi za editovanje videa. Evo samo malo da ga pokrenem. To služi za editovanje videa. Samo malo. Kao što vidite, tu ja editujem video. Idete ovdje gdje je plus. Idete ili hoćete pomoćni projekat ili prazni. Ja uvijek idem na prazni. Samo malo da se učita. I ovako ide. Evo ga ljudi. To je taj projekat. Idete, kao što vidite, maknu se kameru. Idete ovdje gdje vam piše multimedija. Kao ovdje, vidite. Tu. To stisnete. I tu sad imate što želite editovati. Evo, na primjer, idem na screenshot. Na, evo mankijač. Evo tako. I tu možete uređivati. Idete, stisnete na dolje. To. Možete povisivati kušte. Idete ovdje tu. Imate svakakvih opcija. Vidite. Tu. Ako idete ovdje možete ovako staviti i sada možete birati kako želite sliku. I tako idete ovdje gore kvačica i tako će vam bude. Da. Onda imate ovdje glas. Ej! Vidite? Zanimljivo. Ej! Oj! Hi. Da, tu vidite, možete spremno za snimat, to možete vi snimati. I stisnite početak i onda vi govorite. Kužite. Idete. Onda imate ovdje zvuk. Možete dodati zvuk, idete, samo kamera smeta, idete ovdje glazbeni assist,
ako tu nemate ništa, možete nabaviti. A ja ću vam pokazati kako. Ja sam Tomb nekakav skinuo i Azuremon. Znači, vidite ovo gore gdje je ova trgovina. Ova tu trgovina. Samo. Ja ću to vam ovako pokazati. Vidite ovdje gdje je trgovina. Tu. To kliknete. I piše vam KineMaster Assist trgovina. I sada je tu birate, idete ovdje zadnje gdje su pjesme i tu birate pjesme. I tu vam piše. Znači evo, Azuremon, to sam ja skinuo. I tu će vam pisati, tu vidite piše instalirano. Evo, sad ćemo skinuti na primjer, vidite ovdje piše preuzmi. Ovdje možete poslušati. Tako nešto. Onda imate ovdje pod FX kao ne znam što točno. Imate ovo tu. Ali ovdje vam piše premium, to ne možete. Najprije morate KineMaster kupiti, na primjer. Ili vi to kupiti svojim novcima. Evo ja na primjer ovo. I sada piše preuzmi, ja ne mogu preuzeti, piše vam mjesečna naplata ili godišnja. Kužite. A ja idem ne hvala. Evo, imate onda ovo je moje, kao Active Weather, onda Christmas i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Imate pod tekst kakvi želite. Imate pod glazbu, to sam rekao, sound effect, onda muzert i tako dalje. Evo, to je od trgovinaca. I sada tu je te i tako dalje i tako dalje. Kada ste gotovi idete ovdje gdje su vam 3 točkice. Te 3 točkice kliknete. I tu birate što želite. Hoćete puni HD ili High Definition 720p. I tu vam piše brzina snimanja 30, 25, 24, 15, 12. Ja idem 30 i High Definition. I piše vam dolje 720. I piše vam dolje ovdje gdje vidite približno 11 MB, a ja imam slobodnog 891 MB. Idete export, ne hvala s vodenim žigom i tu vam čekate da vam se to export. Evo kao što vidite meni to brzo ide kad nije video, to je samo tako pokazivanje kako ja editujem, na primjer, mislim, ne editujem ja tako, ja skinem sa Google-a nešto i tako dalje. I kao tako morate čekati i dok vam se ne pokaže, sam malo da završi ovo. Evo ga, kao što vidite ovo tu gore gdje piše 720.30 5.04 AUG 022018, to je vam je august i 2.2018. Evo, idete ovdje gdje su vam 3 točkice, ovdje tu 3 točkice, kliknete ih i sada stisnete ovdje share YouTube i tu ubacite preko YouTube. Evo ljudi, ali ja neću, ja ću izbrisati, to je samo pokazivanje. Tako, onda, ajde makni se, ti mali škorčiću. Ljudi, zaboravio sam još napomenuti, ovaj prvi video o Farming Simulator 14 hakiranju okidali ste. Ne mogu vjerovati da smo došli do 24.000 pregleda. Okidali ste. Tako da vam hvala, mnogo vam hvala. Da, ajmo mi dalje.
I imam ovdje foto editor, tu editujem slike. Tu slike editujem. Idete ovdje gdje piše fotos. I tu vam sad budu slike došle i tako dalje. Tako dalje. Pokazat ću vam, možete sve. Ja snimam sada 10 minuta. Ujoj. Tu imate sve i svašta. Možete slike izdobaciti bla 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 i bla bla bla. Evo na primjer ovo. Pa da neću dobiti copyright. Stisnete i sada tu editujete ovako, onda imate tu. Birate kako želite samo ovako, želite samo igrača, evo tako. Imate ovdje gore, tu. To majke. Ajde stavit ćemo 100. Ima? Nema. 205 ćemo staviti, ako bude moguće. 206. Evo tako. Idete ovdje 3 točkice, pa možete ići u postavke i tako dalje. Neću sve pokazivati. Idete ovdje u plus, pa idete text image, idete ovdje i sada možete dodati još jednu sliku. Idete fotos. Sada dodamo, evo na primjer Hungary, evo tako, bez veze. Sad birate kako želite, evo ja ću samo pišem Hungary. Tako, idete apply. I sada možete staviti na majicu, kretati, znači to najviše koristim. Tako, smanjimo i stavimo Hungary. Na brazilsku majicu, kako sam ja pa. Idete ovdje apply. I evo ga, složili ste jednu sliku. I tako dalje. I ovdje idete gore, gdje ste gotovi, idete save. Idete kam želite galerija, hoćete vam šerati. Onda za pozadinu, kvalitet, imate do 100. Imate JPEG, PNG, GIF, WEP, PDF, ETC i tako dalje. I tu stisnete evo na primjer evo galeri i sada se to sprema. Evo spremljeno. Evo to je od foto editor. Mislim da ćemo to najviše koristiti. Sljedeće što koristim je InShoot. Samo malo učitava se. Evo tu možete editovati video, foto i kolaž napraviti. Evo ja ću na primjer video. Foto, evo fotografiju. Evo na primjer. O, evo, bez veze. Tako i tu sad možete raditi što želite. Znači tu složite si YouTube, tako, pa onda idete. Pa onda možete tu dodati tekst, napisati. Evo napisati. Bez veze ja to pišem. Došli smo do 188 subscribera. Sad vi to možete tu staviti, mijenjati boju. Evo, boja, kako god vi želite. Evo, ja ću neku ovu zelenu, tako nešto. Možete povećati, smanjiti. Tako, tu, samo ovo, onda slova. Evo, može to. Možete ovako i tako, evo, bez veze, idete kvačicu. Onda možemo naljepnicu neku. Evo, ovu, samo malo. Evo, share. Evo, možemo share staviti.
ne, to, share, i tako dalje, kvačice i tako dalje. Idete ovdje gore u ćošku desnom piše spasiti i to stisnete. Spasiti stisnete i bukvalno vam se spremi. Evo gore je učitavanje i jedan se sviđa. A da, ja ću sad, sviđa mi se, ali ja ću stisniti ne baš da. A ne, hvala. I piše vam ovdje spremljeno na ovoj traci. I sada možete objaviti na Facebook, Messenger, email, Instagram, Whatsapp, Twitter i tako dalje. I to vam se spremilo jednostavno. To bi bilo to od InShoota. I sljedeći koji baš ne koristim je Photoshop Express. To je editor za video editor. Za editovanje u biti videa. Drugo je Photoshop Express. I to ćemo sve ostaviti u linku descripciji. Idete next, to ja nisam niti koristio. Get started. Kako snimam već? 16 minuta. Dobro, ne bitno. I tu možete birati, evo ovako na primjer. To, kako zanimljivo izgleda. Onda možete rezati. Kako god vi želite. Onda idete ovdje za natrag. Onda imate ovdje, dolje, troteće. Imate ovdje nešto, imate pogled. Da vam se sviđa ili ne. Imate tekst. Imate ovo, okvir kao, evo ja ću staviti ovo. Pomjeriti, nema ništa. I kad dok ste gotovi idete, samo malo, mislim, kako je to, idete, samo malo, to nisam ni koristio dugo, majke ti. Ne znam kako se sprema. Aha, da, idete ovdje do 3 točkice, piše vam size ima 1920 x 1920 i kvaliteta 85, idete save to galeriji i tako dalje. Evo ljudi, došli smo do kraja svega, nadam se da ste uživali, da sam pomogao i vidimo se u sljedeći od narednog klipa. A vi, ako vam se svidio video, lajkujte, šerujte i subscribeujte se. I pišite dole u komentare što želite, da vam se svidio i tako dalje. A mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada jedan veliki pozdrav.